El personal del Philippine Coast Guard y Maritime Industry Authority ya conveni este día na un forum. Este tiene objeto conducir diálogo, a ver clarifica el policía y leyes de impone el cada cual agencia. Especialmente si tiene aprehensión el Coast Guard, donde takuhi barco ta carga alegao smuggled produkto. Admitido el Marina que atrasa sila recibir report desde el Philippine Coast Guard. The purpose of this forum is to enlighten the operators, the owners of both commercial vessels and fishing vessels, what are really the basic functions of Marine as well as the Coast Guard. It goes to avoid conflict of implementation of power. Once the Coast Guard caught a vessel carrying smuggled goods, dapat sa manipol ka namon. After reporting, we will take action. The Coast Guard cannot take action, Marinas, because we have a license to carry only legal goods. And once you are carrying illegal goods, that's already in violation. Asegun también con Captain Jose William Isaga del Philippine Coast Guard, tatrasa según sila India detalles o report na Marina, por causa na proseso del cuantos papeles. Con el Coast Guard según niya dirigi el Marina para asegurar el maritime safety. Normally, pag mayroon talagang na-deny, for example, mayroon na-deny ang clearance, so ang Coast Guard nag-issue ng violation report. And then since deputized function nga itong maritime safety namin, pinapadalhan namin ang Marina ng kopya o pinaforward namin yung copy ng violation report para malaman ng Marina kung ano yung violation. Hindi ganun kadali, ma'am, kasi lalo na sa mga area na walang Marina, hindi kasi lahat na area may Marina. Halos lahat na pier may Coast Guard, but not all piers mayroong Marina. Según con Isaga, mayoría miscommunication el cosa tiene el ambos ahensya. Por eso, por medio de este forum, él puede según clarificar más acerca cosa el function y trabajo de cada cual agencia, especialmente de implementación de mga policía y proceso de mga documentos. Propio coordinación según, el cosa debe tener ambos agencia a ver evita cuantos problema. Crystal Almonía, Dateline Zamboanga.